Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 0, Durban City 0. I'm joined by Chwaka Parks. Chwaka Parks. Kuni ngithi kazi zinto uzofana namasanda umathonde mile lapho awubona unamaphantsa nzima namhlanje bengime le interview yasiyeke mathonde namaphantsa chairman mina ngicela ukuthi niyayibambishisa le ndaba ngithe waza amasanda wana kuyibo abantu ababaleka ngithe usithole nanze niyabaleka ngithe usithola kanti bazisa umadondo lapha wena ngi-interview wena ulibele ukuyeka ungi-interview uze uyaphunyuka lapha kusithola uyazwa bamfuna ibrayi uthembisa abantu madoda chair nawe sothembisa abantu le uthi angiphekile ndoda kanti ukuphi uthembisa iNansfield yonke ari chair mfowethu izinduna kumele zidle inyama izinduna kumele zosinyama kamuthwa yes athi uzobona Monday izinduna kumele izinduna namhlanje makuphela igame ngo-5 makumele izinduna sihambe namafenzi wethu sifike kamuthwa kosiwe inyama kube ushisa nyama manje-ke unfortunately let me say umngcwabo uhlehlile bafowethu into eyenzekile balethe umzimba orongo bayabona-ke ifamily mayo-identifya iface yomuntu wabo babona ukuthi lo mzimba kusiwona inhlelo ziyashintsha ngiyabamba umngcwabo uhlehlile bafowethu amanzi futhi achithiwe inkukhu ibalekile kodwa-ke ayibalekanga isikhathi ukuthi ibaleke kakhulu seyibalekile nje next week kuphela ingakho sobacela abalandeli ebesibacelele bePirates ukuthi bakhiphe ama-brying stand bawashisise ngelanga kwenza ukuthi lawa mafutha bekufika amafutha fresh ama-champagne bawakhiphe kwenza ukuthi makushaya u-5 kuduma ama-champagne ama-cricket abe ready konke lokho beside okwenyama inyama sicela idliwe bafowethu sophinde siyithengeni for next week kodwa ama-champagne wafakeni efrijini ethi ama-ice ama-cricket waphindeni futhi nithi ukuwabeka ngendlela esafe bafowethu will never give up and the fight is still on. But Sundowns is working from home. It's a fact. It's a fact. Noba ngabe Sundowns balekele COVID. Isebenzise endlini. This time strategies. Angeke sakwazi ke kusebenza kwi-orbit. Unfortunately orbit ingane zethu. Lapho ke sesiyahambela phezulu unfortunately ingane zethu zike stagini sokuthi nazo zilwa izembe kodwa manje sesifike la kuthenini cha sizosenda i-condolences before ukuthi cha azihambe ziye ehlathini kodwa ke fike ehlathini zisho asizi amabhakane ngeke size ehlathini sizothumela zona mafenzi wethu bafowethu angiqale ngidlule la bafowethu sikhulumile sikhala esizweni sase South Africa sikhalile kwi-AFCON sakhala ku-minister sathi cha akenze kubulungiswa bafowethu kumele siphinde sibonge ukuthi uthe uminister ukuthi eze ukuthi ayikhona kunesitishi okumele kukhulunywa ngaso kuthiwa amafenzi wethu ngicabanga ukuthi namanje mhlazana nihamba kwangathi ngingakhona ngiyomfundisa kahle uminister ukuthi amafenzi wethu ngoba uthi announce ngacishe ngaqala ngadideka ukuthi uqonda ukuthini uminister kodwa amawethu fans ngathi okay kodwa lokwasekushilo kuhle ngoba kumele ngitshela hayi bafowethu amafenzi wethu abalandeli abaningi besibabona la kumafenzi wethu this time ibona be-enjoya i-World Cup ibafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kade simemeza sithi kahle bengasithanda ukusikhuluma lesilungu ngoba uzobe ngazi ukuthi ngithuka isizwe uba naso isilungu lesi siyethukana sometimes lento bathi bafana bangithi
bese lento bathi was and tired ukubona ubuso bodwa sesibona nakhona sobuleke bo AFCON sikubona nakhona sobu World Cup singaswanga strategy ukuthi kuhanjwe kanjani ubona abantu sobabona le but this time ubasicele ku minister ukuthi no akakenza imizamo ngempela waba honest esizweni sase South Africa asazi noma mhlawumbe kwaphela ipolitician leya asazi noma mhlawumbe soku strategy sokugaya ama voting sesincoma kanjena nje sure kodwa ngoba ngisiyona into kodwa phela wagaya kahle phela maye wagaya ngokusesebenza ngiyakuthola yabona kodwa ngoba ngisiyona umuntu wepolitiki mina ngumuntu wesonto nebhola siyakubonga Minister of Sports baba Kaitin McKenzie ngeAfrikaans lo baba kuthiwa kene Afrikaans kakhulu Baie dankie meneer Kaitin McKenzie baie dankie meneer Kaitin McKenzie ungathi baie donkeys baie dankie oh not baie donkeys baie dankie okay no chairman Lungisa baie dankie baie dankie yeah baie dankie Kaitin uyisho kahle Mr baie dankie okwenzile kuhle kakhulu esizweni sase South Africa isikakhulu kuthina masoka slaves wat jy gedoen is baie goed vir us die mense van Suid-Afrika ja wena wangathi uzohamba nje e-USA bafowethu siyabonga muhle umsebenzi enwenzile emafenzi wethu siyanibongela kakhulu bafowethu kakhulu kodwa ke singenela kwi-arena bafowethu ngoba vele mawuzovala kumele kube khona ama-additional time kube khona ama-extra time kube khona uMadondo sehleke kakhulu kodwa ke ake sibonge isupport esiyibone egemini yethu yokugcina kwi-Amstel Arena iParis yenza i-sold out kwi-first game yethu ye-Betway sivale nge-sold out okuthi in history of football akhona yodwa team beside Orlando Pirates Football Club eke evule nge-sold out yavala nge-sold out and remember Tibozi ngifuna unikhumbuza into beningekho awe ngayo iphupho ebengilivuke ngiliphuphile namhlanje belilibi kakhulu ngathandaza uNkulunkulu lephupho engiliphuphile ngicela lingenzeki Paris namhlanje bengiphuphidliwe la uphuphe ejaha India ngembazo ya ngiphupha iPirates idliwe eDurban City ngathi phela izitha ziyobuya ngamandla iziphi izitha Domingo hayi iSundowns ngoba yona number 1 nawe uyazicompare nezitini akazibali yakisebenzi sakho wena phela wona celebrate number 3 kuphela ayikho into lana besihlala nomuntu oyichampion Stevens Nedbank champions was versus two champions MTN champions and Carling champions bokufanele igame igcina iphela kanje ngiyabonga iEnergy namandla wabalandeli beParis ne-energy ye-Orlando Pirates players because uma senibashaya kakhulu abantu kugcina sekunemingenelo eminingi kakhulu sizwe sokuthiwa kwayiwona ama-twins lawa we-ships abesefonela ucoacha we-Durban City bemplanela nezihlalena lo muntu uzambamba nge-draw noba be-Celtics nabo kuthiwa bamfonele bemplanela bamtshela lo muntu uzimbamba nge-draw ake sibonge-ke manje sibonga iRichards Bay sibonge iStellenbosch sibonge iKaizer Chiefs bese sithi ke kuTS Galaxy wayenza indaba TS Galaxy wayenza indaba washaya Sundowns wathatha iBetway wazoyibeka eArena ukuthi sihlafune thina ke sabantu bama surprise the celebration sesiyoyenza leMpumalanga ke manje la iSoweto besiyabonisa abantu ukuthi iParis ithandwa kangakanani ubonile kwezivalwe zonke istrati uthando lwamahhala for free balandeli beParis nama volunteer kwaParis asiholi loluthando nakusizini ezayo siqhubeke nalo seseke i-team yethu yona iBetway bayathanda aboMadondo
benokhila umthakathi wokugcina wasemaphuto bayathanda bathandi uyaloya umuntu kuthiwa kubonakala ekugijima ingulu bezinzima kabi ngale ngasesekhunda sijikeleza umzi wakhe uthkhila yekukuloya khila yekukuthakatha so uzufundisa uMadondo ngapha iPirates ithime enkulu babujaka kwamele sivale siyacela kuRamaphosa imgodi le ayigqibile ngeCovid obabujaka bayongena khona ngeSaturday siyokhaliswa yini futhi manje emgodini iOrbit College mayisha 1 goal idefender istatus sabo ubengayihlathini phela iOrbit inganzethu yabona indlovu ibulawa intuthwana make Ramaphosa ngabe lo mgodi okwayiqebini ngoba ngangigcina ngathi ama opposition party ay complain ukuthi uyemba kanjani imgodi ingakafiki bantu eSouth Africa wemela abalandeli bePirates no asenze so baba umkhwanazi sengangathi nale linye futhi icase uMahlanga akasebenzi uMahlanga le yami igodi kuthiwa igqitshiwe nangu uMadondo ukufaka umbisi mabhakaniya uthando lamahala for free bafowethu bafowethu wethu abo PhD abo Papa Wawa abo bani bafowethu congratulations siyanibongela kakhulu bafowethu siyanthanda mahala for free ano mhlambe ngihamba nabo kumanje phela anjuki ikhona kwaPirates kwazi bani ianjuki phela ianjuki ngangithatha mina ngiyo nami ngiyo kodwa mina ngingacela ukuthi ngingayi eMexico ngiqonde nje ngqo lapha eUSA ngoba ngisafuna ukumbona no ngisafuna uTrump ke sibonane mhlawumbe nake sibhakele sikhathi sithintana ngiyabamba chairman sibonane siyamthanda bafowethu thank you chairman thank you